Inggih nawagang titiang matur malih ring idu dani semeton sareng sami sampun presida rawuh lan mapupul ring genah lan kala sane becik puniki. Sesema antuk gala sane ketibe ring pesikian titiang majeng ring manggala jurusan Dharma Acarya sane wangian titiang majeng ring manggala prodi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali sane wangian titiang majeng ring bapak ibu dosen ring prodi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali sane kusemayan titiang. Punika taler para mahasiswa ring prodi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali sane tresna asihen titiang. Sedurung titiang uning ayang atur binih ajeng ring irage nincapang rasa angayu bagya ring ide sayang widiwase duaning sangkaning pesuwecan ide irage sareng sami sampun preside memangguh kerahayuan lan kerahajengan. Melarapan antuk mencapang puji pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Rasa angayu bagya antuk gala sane kapaica ring pesikian titiang antuk ngawadar dharma wacana ring rahinane mangkin titiang jaging aturan dharma wacana indik rahina nyepi. Inggih dedane sareng kami sapesida sane nenten uning rahina nyepi sami jatuh bapanagarane uning tekan rahina nyepi puniki. Sakewale rahina puniki pinih banget kelaksanayang ring Pulau Bali nih. Moha kide sane kelaksanaan ring luar Pulau Bali. Punika ring masyarakat Hindu sane meneng ring luar Bali sekadi masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan, masyarakat Sulawesi, muah sane lianan. Kerana nyepi yeneng manut etimologiyane wiwit nyase saking kerana sepi sipeng utawi sini. Kesunyian hati lan pikiran mangdani menduwe ketenangan jiwa. Rahina nyepi puniki kemargiang nyabran warsa duaning nganutin ketekan sasih. Rahina nyepi kelaksanayang ring pananggal apisan sasih kedase utawi warsa anyar ring tahun baru saka. Kelaksanayang rahina nyepi kesuksmanyane mangde umat Hindu preside mulat sarire rikalani nyangre warsa anyar tur maning pinake galah nyuciang buana agung miwah buana alit. Silih tungbil makna saking laksanayang penyepian puniki mangdane mulih jati hening. Sane maartos nguwaliang kesadaran sane ageng punika kesadaran Tuhan ide sang yang widiwasa. Inggih ide dane sareng sami rahina nyepi punika wonten akeh rentetan pekaryannyane inggih punika. Sedekah pertama melasti, mekies utawi melis. Melasti puniki kelaksanayang biasanya ring tigang rahina sedereng nyepi. Sakewanten di desa sane nglaksanayang pamelastian puniki ring rahina sane lianan. Melasti puniki tetujuanane nenten tios inggih punika panglukatan, pengresikan, mangdani nyuciang pratima-pratima utawi prelawat ide betara ide sayang widiwase ceciren buan agung lan pemekas pisan wantah ngelebur sahana malesane wenten ring angga sarire utawi pusaring toya beji angambet tita amat kesanjiwani mangdani jagate bersih deg-deg lan raharja. Sane kaping kalih taur kesange utawi serahine sedereng nyepi. Taur kesange puniki kelaksanayang serahine sedereng nyepi. Taur witnyane saking keruna nawur maarti membayar hutang. Hutang puniki kenawur ring butekale sane manut ring trirena. Nika mawinang maka sami jagat Hindu ring Bali ngawontenan upacara butuyatnya utawi mencari. Ring perempatan margine miwah ring pakubon suwang-suwang. Tujuanane nenten tios inggih punika nyomyo butekale mangdani mawali kegenah sane patut utawi menetralisir pengaruh utawi tios sane nenten becik. Ring tilam sasi kesange patut nglaksanayang upacara butuyatnya punika caru sane kapanggih tawur. Wus punika wau kelanturang antuk penyepian awangun. Mangdani lebih meriah, sami masyarakat
makarya ogoh-ogoh marupa raksasa utawi beburon sane kebinawa punika ciciran butekala. Ogoh-ogoh punika kagelarang risampune surya engsep risampun wusan ngelinderen desa terus sang sane ngegelang ogoh-ogoh sampun lesu. Ogoh-ogoh punika kegeseng ring setrane tutujonane nenten tiyos ngewaliang butekala kegenah nyani suwang-suwang. Mangdane ngrubeda malih. Sane kaping 3 nyepi. Dawuh rahina nyepi suwang-suwang mari sepi. Ten wenten jadme sane makarya serahina. Nyepi inggih punika rahina sane kaanggen mangdane jagati sami ngamangguhang kesutreptian. Rikala nglaksanakaken rahina nyepi wenten brata sane patut kemargiang. Brata punika kasangguh catur brata penyepian sane kepah dados papat inggih punika sane kapertama mati geni. Mati geni inggih punika nenten dados ngendihang api utawi ring sarira nenten dados krode utawi ngendaliang ego. Sane kaping kalih amati karya. Amati karya inggih punika nenten dados ngambil pekaryan utawi nenten nglaksanayang pekaryan sane nenten manut ring ajaran agama. Duaning rikala nglaksanayang penyepian puniki iraga tuah merenung muah meditasi ngeninin indik napi sane sampun kebuat sane sampun liwat. Sane kaping 3 amati lelungan. Amati lelungan inggih punika nenten dados melancaran yening manut ring sarira iraga patut berkonsentrasi ngendaliang pikiran, ucapan miwah perbuatan. Sane kaping 4 amati lelanguan. Inggih punika nglaksanayang puasa utawi semedi tur maning nenten dados meliang-liang sekadi membale TV, mabuk-mabukan miwah sanitiosan. Sane kaping 5 ngembak geni. Ngembak geni inggih punika kalaksanayang serahina sesampun nyepi. Rahina puniki dawuh catur brata penyepian wusan kalaksanayang lan masyarakat Hindu lumrah nyani nelukin kulawarga nglaksanayang dharma santi yening lumrah nyani kapanggih rasa saling memaafkan untuk kedamaian. Inggih wonten kadya punika dharma wacana sane sampun presida titiang wedarang indek rahina nyepi sane pinaka dasar iraga mulat sarira pinaka umat beragama tur ngawerdiang yatnya. Yening wonten atur titiang sane nenten manut ring arsa titiang nunas garana sinampura pinaka wasananing atur. Puputan titiang antuk nguncarang para mesanti. Om Santi 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 Om.